this is Africa. Samina, mina, waka, waka, Samina, mina, sakalegwa. This time for Africa. Yongeye gushimira bose ukomeje gutega amatwi Loading Radio. Uyu ni G-Bus yo kubagezaho amakuru avuga ku isi ya siporo. Turaza kuvuga kuri bare mu Rwanda, tuvuye ku mikino ya finali yo mu kigo, tuze no kugaruka tuvuga kuri Champions League itegerejwe finali ku munsi w'ejo mu Bufaransa. Reka dutangire n'amakuru yacu twihuse cyane. Ku munsi w'ejo byari ibintu byiza cyane, dore ko habaye imikino wa nyuma wahuje Senior 4 ndetse na Senior 6 hano mu kigo cya Remera Protesta. Umukino waje gusozwa ikipe yo mu wa kane segonderi ihawe ishema yegukana igikombe cya finali cya basketball ahuzwa hano mu kigo ku manota 22 ku manota 2 batsinze barusha cyane ikipe yo mu wa gatandatu. Kuri uyu munsi ategerejwe undi mukino wa nyuma aho ni mu bahungu, aho Senior 6 Senior 5 ifatanije na Senior 6 LFK bari buze gucakirana nabo muri Senior 3 AB. Uyu ni umukino wa nyuma utegerejwe n'abantu benshi cyane, haraza kuba harimo abakinnyi benshi batandukanye, abakinnyi ba abakinnyi ba Joy Football na Bakenanga Jean Baptiste. Abo n'abakinnyi bari buze kugaragara kuri uno mukino. Baraza kuba bashaka uburyo ikipe yabo yo mu wa gatandatu mu bahungu bakwihimura kugira ngo barebe ko abashiki babo babakiza amarira ku munsi w'ejo barize. Baraza kubigerageza kuri uyu munsi. Gusa Senior 3 AB ni ikipe itayoroshye cyane, iri buze kubaha akazi no kuza kureba uko umukino uri buze kuba umeze. Bare mu mukino iri kubera hano kuri arena iraza kuba isozwa kuri wa gatanu, aho ikipe ya US Monastir yasezereza Zamalek ifite igikombe ubushize. Izaba bicakirana n'ikipe ya Petro di Rwanda yo muri Angola. Iyi Monastir niyo mu gihugu cya Maroc yasezereza Zamalek yo mu gihugu cya Misiri. Naho ku mwanya wa gatatu ikipe yasezereye Lege yo mu Rwanda yitwa FAPE iraza kuba icakirana ku mwanya wa gatatu ikina n'ikipe ya Zamalek yatsinzwe na Monastir. Ku mugabane w'Uburayi ku munsi w'ejo haraza kuba hategerejwe umukino wa nyuma uri bubere mu Bufaransa i Parc des Princes kuri stade ya Paris Saint-Germain. Haraza kuba habera umukino wa nyuma uri buhuze Paris Saint-Germain ikipe ya Real Madrid yo mu gihugu cya Espagne iri buze kubicakirana na Liverpool. Ubushize ikipe ya Liverpool yaje kuba yegukana itsindwa na Real Madrid. Umukinnyi Mohamed Salah ntabwo wakwibagirwa ibintu byamubayeho, aho Sergio Ramos yamuvunaga agasohoka ku munota 17 w'umukino. Araza kuba bashaka uburyo yakwihimura kuri Real Madrid rero barebe ko batwara igikombe cya karindwi cya Liverpool, mu gihe Real Madrid ifite ibikombe 14 bya 13 bya UEFA Champions League. Dusoreze ku byaranze uyu munsi mu mateka muri siporo, aho kuri uyu munsi umukinnyi wa Manchester City na wundi ni Joao Cancelo yagize isabukuru y'amavuko y'imyaka 30. Uyu ni umukinnyi ukina muri Manchester City wavuye mu ikipe ya Juventus yo mu gihugu cy'Ubutaliyani. Naho ni mugenzi we Juan Laporte ukina muri Manchester City nagize isabukuru ku munsi w'uyu ku itariki 17 z'ukwezi kwa gatanu. Ndabashimira ukomeje gutega amatwi Loading Radio. We are journalist G-Bus. Amahoro y'Imana kubizana namwe. Hasta la vista. Ciao ciao. Ati ciao barakoze cyane. Umwanya tugezemo rero gusanzwe. Menya amakuru yose ajyanye n'imikino mu isi ya siporo ukurikiranye imbuga nkoranyambaga za Journalist G-Bus, yaba kuri YouTube channel ndetse no kuri Facebook. Utwandikira utubwire icyo wifuza ko twazagarukaho mu kiganiro cy'ubutaha.